Selikali ya Kitui kwisila muvea wa amuika mathau na kithio vamwe na ula wa utandithya na viasala nini muamba na Selikali nene nimavingua iseso ya mithenya itatu ya kuandikithya amuika maana ili kuma kauntini ya Kitui ala mekwenda kwikonya na isindano ya plug Mtaani Vijana2Invest initiative ila yendeeye ya Kenya kana yendeeye te Kenya ya kutethya amuika ala mena umanyi na utwika wi mwanya wa maundu ma viasala na wimi maana na andiki mama uvonza wa ofisi wa governor ma ministers ni mamenda amuika kwiyumilia na kwiyandikithya ithauni yu vala maathana kana Selikali ya Kitui ni kumatethesya amuika Kitui ala mekwiyandikithya na mavundisyo ni kana kuosa usindi usu vala musindi wa mbei isindanoni yi ukatuvwa kimanza cha shilingi milioni 10 ni musumbi William Ruto. Nesmas Chalo nukuelesya. Selikali ya kaunti ya Kitui muamba na Selikali nene ni ambesi sasa ya kuandikithya amuika maana ili kuma wodi ni miongwe na sia kaunti ya Kitui vala kila wodi ve kwa amuika ana alama kuona nyotwika na umanyi wako yana maunduni ma viasala uimi na usavya wa sindu ili itonya kutethya amuika angi vala amuika asumethwa mekwatania na amuika angi kuma kauntini siambe yake makwithya makikonya na isindano ya plug Mtaani Vijana2Invest initiative maana na andiki mama ma minister muvea wa utandithya na ula wa amuika Selikali ya kaunti ya Kitui matongose ni minister wa utandithya Rose Mutuku ni wa mathuthya amuika meyumile na kwiyandikithya no kana kutetheka na muvango huu vala musindi we sindano yu kethya aituvwa kimanza cha shilingi milioni 10 ni President William Ruto na kinamba ile ikwate tuvia milioni 5 vala kila umwe ukavika kiwango cha nationals ukesindia shilingi ngili maana ile na miongo 5 no kana kwiyendesya na kwambesya viasala kivathukanyo. Selikali ya Kitui ndini wa uongozi wa governor wetu His Excellency Dr. Julius Malombe ena partnership na Selikali nene ya Kenya nimakweta program ikwitwa plug Mtaani Vijana2Invest initiative ilani ya kusisya ya kuthuthya anaika maitu ana memisi twisi kana anaika maitu mengi Kitui county mena uya Selikali ya Kitui ikwatanite na Selikali ila nene muvea ni wa trade industry vamwe na youth na ICT moke mathuthye syana situ silike katika isindano yukite isindano isu ithya yambesya kuma oyu ela tukitha tuika wandikithanithi kuni tuthuthya kila mundu ayandikithye. Minister no aweta kana amuika ingine mamandhama we na makwa na makikwa ngono na meli kametua ni mithukio tome wandawa valwa amenda amuika matume viso ina kwiyandikithya no kana kunika na muvango huu wa Vijana2Invest initiative vala seso yiyo kwa mithenya itatu. Nitukwenda usisi ndo tutethesya anaika ma Kitui withi ni mambia usovya mbesa sio na ni mali kama uya ma mithemba ikivathukanyo kuni tuthuthya kila mundu ayandikithye Kitui mpaka Jumatatu na liki 18 ibingwa Jumatatu na liki 18 saa 6 cia utuku kwa mundu alike katika form tutukuithya tuminenganite katika site kwitwa innovation.kitui.go.ke siana cionthe silikevu ala mundu kwiwa ena idea yake ayandikithye. Nake minister munyanyai wa amuika kithio na mathau wa kauntini ya Kitui Phoebe Motami no aweta kana sindi kenda kuma kauntini ya Kitui methwa meithi masindanoni kiwango cha nationals vala alange ya naimwa miongo kenda na umwe makethwa meiteleka na mavundisyo kuma kwi Selikali ya kaunti ya Kitui no kana kukwata umanyi kama youth maneli need to make sure kana each sub county of which sub counties where wards civil they are represented ko ni tunenganite opportunity yambe wese kwithya each sub county ni 20 na wa divide to the wards at least each ward ni 4 youths. Iseso yi inengane mavundisyo kwi amuika asu kiwango cha Selikali sia kaunti na ila nene within 3 days my youth might ingi malite kwitha matona ku take that opportunity on either we vandu batena network ko ni to encourage my youth might makwata information nether twik vandu be network please tatondo utonya wese kwithya ni wa register ni kana na ito wese kwithya ni twaendania na the time frame ya the national government twikatie Kitui county in this competition. Delivota vilingwa mavo Motongo TV kuma kauntini ya Kitui
Nita Onesmus Chalo.